Šta mislite, zašto navijači na utakmicama skandiraju srce na teren? Zar ne bi bilo logičnije da pozivaju sportiste da izvedu noge na teren? Ili možda znaju da noge nisu dovoljne? Ono što se često zove emocionalnom inteligencijom je u stvari set veština koje usvajamo, učimo i unapređujemo tokom čitavog života, zato što se zahtevi koji se stavljaju pred nas menjaju tokom života. I te veštine u stvari predstavljaju i temelj i krov svih drugih veština. Mi na radionicama emocionalne inteligencije razgovaramo o raznim zanimljivim temama, kao što su zbog čega je važno da se redovno zapitamo kako smo, da imenujemo svoje osjećanja, kako ćemo da se izborimo sa izuzetno jakim osjećanjima, bilo da su to naše osjećanja ili osjećanja nekih ljudi iz našeg okruženja. Često diskutujemo o tome kada je u kojim situacijama važno i dragoceno iskazivati empatiju u poslu i ne samo u poslu i kako se to radi. Ja kao psiholog već 15 godina radim sa ljudima, radila sam u korporacijama kao profesor i kao trener i konsultant. Kao žena već 42 godine radim na usklađivanju srca, uma i ponašanja. I što sam starija, sve sam više uverena da je rad na sebi, rad za sebe i za sve oko sebe. I da su radionice ovog tipa nešto što je izuzetno važno u današnje vreme. Mi na ovim radionicama razmenjujemo proverene i pouzdane tehnike, savete i iskustva u pogledu toga kako da budemo u boljem skladu sa sobom i samim tim i sa svojom okolinom i da zahvaljujući tome postižemo bolje rezultate.